Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bini adil ridha illahi ta'ala wa ridha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'anna bi ulumih wa amadana bi asrarih wa aada alina min barakati fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam. Qala dikasih Nabi alaihi salatu wassalam fi suratil Baqarah yang dalam menerangkan fadilah surat Al-Baqarah. Iqra'u wa maca sira surat Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha mangka stune ngalap surat Al-Baqarah iku barakatun iku barokah. Wa tarka lan stune ninggal surat Al-Baqarah iku hasratun iku nlangsan. Wala yastati'u lan ora mampu maca surat Al-Baqarah. Ing surat Al-Baqarah apa sapa al-batlatu sapa wang-wang sing anggur-angguran wa waradalan tumaka apa dawuh annal baitas tune omah alladzi kang tuqra'u kang den waca fi ing dalam omah apa suratul Baqarah apa surat Al-Baqarah la yaqrubu iku ora marek-marek wa ing omah apa sapa syaitan sapa setan salasan kelawangan ping 3 wa min dzalilan iku sangking maca surat Al-Baqarah qiraatu surat Yasin utawa maca surat Yasin al mubarakati kang den berkahi Mala ngendika sinten Nabi alaihi salatu wassalam Yasin utawa surat Yasin iku qalbul imani iku atine iman layang rau kang ora maca ing surat Yasin sapa rajulun wong lanang yuridu kang ngarepaken sapa rajul Allah ing Gusti Allah wadara akhiratian desa akhirat illa ghufira angin dan ngapura sapa lahu kedue wong wawara dalan semoga apa anna stune wong ora kang maca sapa man ing surat Yasin kana mangka ana sapa man iku kaman kaya wong ora agang maca sapa man Al-Qur'an ing Qur'an asra marratin kelawan 10 pira-pira ambalan. Jadi iki bisa menerangkan tentang dewengi qiraatul Qur'an, membaca Qur'an, fadilah Qur'an. Jadi disebutkan fadilah surat Al-Kahfi 10 ayat pertama anna man hafidha asyra ayatin min awalil kahfi summa kharaja ad-dajjal usima min fitnati. Barang siapa yang hafal surat Kahfi ya hafal ya diwaca 10 ayat pertama itu alhamdulillahilladzi sampai ayat 10 surat Kahfi, maka ketika kok ndelalah Dajjal muncul maka orang tersebut akan selamat, akan dijaga dengan Gusti Allah saking fitnah Dajjal. Terus wa qala alaihi salatu wassalam fi suratil Baqarah iqra'u suratal Baqarah fa inna akhdaha barakatun wa tarkuha hasratun. Terus dengan Nabi menerangkan tentang fadilah surat Al-Baqarah. Bacalah surat Al-Baqarah, maka bahasanya membawa atau membaca surat Al-Baqarah itu termasuk barokah dan meninggalkan surat Al-Baqarah itu nelangsan. Oleh istatiha al-batalatu
sing ora mampu maca surat Al-Baqarah yaiku wong-wong sing anggur-angguran. Wa warada annal baita alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarati la yaqrubu syaitanu salatan. Terus diterangkan juga bahasanya sebuah rumah yang di dalamnya itu dibacakan surat Al-Baqarah, maka setan itu tidak akan mendekati rumah tersebut. Ya rumahnya ya penghuni nih, maka orang mendekati ya orang apa maneh masuk. Iku fadilah surat Al-Baqarah. Terus wa min dzalika qira'atu surat Yasin al-mubarakah. Termasuk sebagian dari surat-surat sing diberkahi, ya kabeh diberkahi. Maksudnya termasuk sebagian dari surat sing mempunyai fadilah tersebut, yaitu membaca surat Yasin al-mubarakah. Dengan Nabi Yasin qalbul Qur'ani la yaqra'uha rajulun yuridullah wad daral akhirah. Dengan Nabi surat Yasin iku calabane atine iman. Cara menungsa iku atine menungsa. Saya tak ulangi. Surat Yasin iku atine Quran. Cara menungsa ibaratnya menungsa atine iku. Lah, jadi iku surat Yasin atine Quran. La yaqra'uha rajulun yuridullaha wad daral akhirah. Tidak dibaca, yang mana tidak dibaca oleh seseorang kecuali ia mengharapkan ridha Gusti Allah, mengharapkan urip akhirat ingkang sae. Maksudnya seseorang yang membaca Quran, yang membaca surat Yasin, tidak lain keinginannya cuman mengharapkan ridha Gusti Allah, mengharapkan urip akhirat engkang selamat, kecuali akan dimaafkan, akan disepura dosa-dosanya orang tersebut, disepura dan Gusti Allah. Maksudnya nek maca Yasin iku niate murni karena Gusti Allah, ora pengen didelok uang, ora pengen riak, maka akan diampuni baginya, yaitu dosa-dosa sing wis dilakukan. Wa rada annaman qara'aha kana kaman qara'a Qur'ana asyra marrat. Terus iki malih termasuk fadilah surat Yasin. Ayat pertama sampai ayat terakhir itu ketika dibaca itu seperti halnya seseorang yang membaca Quran 10 kali. Maknanya ketika kita membaca Yasin 1 kali itu sama seperti halnya awak dhewe maca Quran 10 kali. Terus lah nek kaya ngoten niku sama seperti halnya maca Quran 10 kali. Lah pada setiap Quran itu tetap ada pembacaan Yasin. Berarti cara mana double. Ada maca Yasin kaya dene maca Quran 10 kali. Ada maca Quran ning kono ya ana surat Yasine. Berarti insyaallah dilipat gandakan. Amin. Wa min dzalika qira'atu tabarakal al-mulk kulla lailatin wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.